U nedelju, 12. juna, u Višegradu će biti održan referendum o opozivu načelnika opštine Mladena Đurevića. Podršku Đureviću i juče su upružili predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i potpredsjednica stranke Željka Cvijanović. Dobro jutro želim gospodinu Đureviću. Dobro jutro i dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo na početku ovog razgovora moram da vas pitam kako posljednjih mjesec dana izgleda politički, ali i privredni život Višegrada. Pa evo, kao što ste rekli, 12. juna Višegrađani se izjašnjavaju o opozivu načelnika. Skupštinska većina je donijela odluku da idemo u referendum. I dalje smatram da je to bilo nepotrebno i da sve optužbe koje su iznijete na samoj skupštini i u obrazloženju odluke koja je usvojena na samoj skupštini su paušalne. Ovo je dodatni trošak za budžet opštine Višegrad kao i gubljenje vremena. Prethodnih mjesec dana ljudi su opterećeni i samo razmišljaju i pričaju o referendumu koji će se desiti za 3 dana. Juče smo imali centralnu tribinu u sportskoj dvorani uz veliki broj Višegrađana, veliki broj gostiju. Bio je prisutan i predsjednik, predsjednica, gospodin Kusturica i mnogi drugi gosti. Očekujemo veliku i ubjedljivu pobjedu u nedjelju i da će se narod i naši sugrađani izjasniti da su protiv opoziva. Da, evo, rekli ste dakle da očekujete pobjedu na referendumu. Da li mislite da će sve biti regularno proteći u najboljem redu? Pa evo, poznavajući pojedine odbornike koji su u takozvanoj skupštinskoj većini, od njih se može očekivati svašta. Obzirom da smo evo već 1,5 dana u totalnoj blokadi i da je njima samo interes da zaustavljaju procese, da ne donose odluke koje su potrebne i opštini kao izvršnoj vlasti, da ne donose odluke koje su potrebne svim našim sugrađanima, blokirajući tako sve što se dešava u opštini Višegrad. Vjerujem da će biti određenih neregularnosti, a mi smo dali sve od sebe da pokušamo da spriječimo mogući scenario, takav mogući scenario. Veliki broj poruka, podrške, poziva, ne samo iz Višegrada, nego i iz drugih okolnih gradova. Višegrad ne zaslužuje ovo što se trenutno dešava ovdje kod nas, jer evo, prethodni mandat smo krenuli nekom uzlaznom putanjom, međutim par pojedinaca očigledno ne želi da idemo tim putem, blokirajući sve ono što je dobro, blokirajući sredstva za sport, za sve sportske klubove, blokirajući sredstva od šuma, od voda koja treba da koristimo za investicije, za saniranje, asfaltiranje puteva. Pričali smo i ranije, skinuti obdaništu 80.000, skinuti studentima 80.000, smanjiti sredstva za osnovnu školu gdje je obaveza lokalne uprave da pomogne našoj osnovnoj školi. Mislim da je to jedna velika sramota, a ta ista sredstva preusmjeravati na kabinet Skupštine pod izgovorom da treba da se nešto sređuje ili uređuje kancelarija predsjednika Skupštine, mislim da je to nedopustivo. Očekujem, evo kao što sam rekao, u nedjelju da će se Višegrađani izjasniti protiv opoziva, da ćemo već od 13. juna nastaviti dalje. Biće teško jer ako ostane ovakva skupštinska većina, neće biti lako dalje zaraditi. Moje zakonsko pravo kao načelnika je da mogu se obratiti vladi Republike Srpske, a kasnije vlada Narodnoj skupštini za raspuštanje skupštine, ukoliko to bude zajednički cilj ili interes, kako već da nazovem, možemo ići u tom pravcu. Očekujem da će se pojedine usijane glave ohladiti i da ćemo sjesti konačno za sto i raditi u interesu građana koji su nam dali povjerenje na izborima 2022. godine.
Da, upravo to. Glasači jednih i drugih i trećih upravo to i očekuju, da se ohlade usijane glave, ma koje one bile. Mada ste vi već dobrim dijelom i odgovorili na moje naredno pitanje, ako ipak na referendumu bude drugačiji rezultat, u kojem smjeru će ići vaš budući politički angažman, odnosno da li ćete zatražiti eventualno i raspuštanje Skupštine? Pa evo, ja ću se još konsultovati. Da li ćete se žaliti, evo? Ja ću se konsultovati sa kolegama, odbornicima i sa svojim najbližim saradnicima u kom pravcu ići, ali zasigurno jedna od opcija će biti zahtjev za raspuštanje Skupštine. Gospodine Đureviću, hvala vam što ste se jutros uključili u jutarnji program Televizije Republike Srpske. Svakako da ćemo pratiti izbore, odnosno naše kamere, referendum u nedjelju u Višegradu. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu i prijatan dan.